Manki asoroboti ororo ikranu korwase county ya Nyamira ekerabara ya bachorwase obochorio bonene bwo mwako eta bagendrete kwenekia unankoligereria bare na wikirania amagendero ase abananchi litkoria rero nigo abamenyi korwa chinsemo ao imeye bunge ya Bonchari batwara ebikaro byokorwa ebirengerero byabo igoro ya magendero anene korwase omuchumbo bo Dr. Charles Onchoke murikyo itonde mo Stephen noroboti Bonchari ngatie chibunge kianda ime ya Kisii ebwate chiwodinye bugia kumu Riana bomorenda na bomariba ebikaro bya Bonchari gosange birengeri byabo bya magenderero baragani korwase kigancha kyo mujumbe Dr. Charles Onchoke mbia korekana chinsemo au gati yabo ensemo ya Gesonso bomwanda location. Public participation igotuaja gotegerera maoni ya bantu bekinyure kiga gatatebie chi project baratake eserikali ebakonye gochichaka use gochiagacha na gukura inche CDF ya Bonchari ninche youth representative female buna togenderete gatwatwarire meyega wao twatwarire already ene moyego kabere twabwate koigwa maoni y'abananchi and so far buna twachire abananchi bamaite kigetagete batagete nandi batoire chi project bataite tobakorere gati yemeroberi ya magendere gosirune kigancha kia CDF nelirengete chisemi nobolendi eyo ya kirweko kogati yabo okwagachukwe birasi bye chiskuru amuno kwagachubuya kwegetaseni kia banyanyimbo kia Gesonso. CDF ya Bonchari imejaribu tayari, tuko na ofisi nzuri sana ya polisi pale Suneka na walianza na hiyo. Unajua pia inategemea na pesa, wanafanya moja kwa wakati. Lakini tumekubaliana ya kwamba kwa sababu ile imefika kiasi ambayo inatumika, sasa priority kwa wakati huu tumeipea Gesonso. So tunangojea pesa ikipatikana. Hapa ndio tulisema wakubwa wote wa subcounty wanakaa wa security, OCPD yuko hapa, DCI yuko hapa na wana maofisi. Lakini CDF imekubali ya kwamba itawapatia priority wapate mijengo mizuri. Kamati ya CDF etokonye ese bintu biritualiste pangeri tualiste inse egere chiskuru chikonyeke amo na polisi na ranyore bintu biriganeti chinyomba cyagacu chegera abaskari n'abarwo batoke barasi ibo ofisi chingiya. Lakini egentege tangani tokolige linga kere public institution yebwate project nere kuraera elinde chibesa jirije serikali chiabekirwo kinyara gotumeka ase omwananchi kanyora service kurwa segentekyo. Avisi ya CDF ya Bonchari yaineki neigeke obotumeke obuya noboikana nubweni bo ya CDF elio gosiremero ya magenderero Bonchari. I want to confirm to you that this financial year the allocation for the national board has been increased from the previous 138 million to 141 million, which is very substantial, and with the kind of leadership we have also put in place, projects will be handled equitably and with fairness. Wetera asevi karobya ninga bwata ni korwa service yo mujumbe we bunge ya Bonchari mekaine buna Honorable Charles Onchoke banyara gotarira chinsemo au imechi ward cha Bonchari asaba menye banyara go sange birengere bya magendero baragani asensemeli yo bolendi nensemo ye chisemi ko reporter ya Ndizi TV korwa sensemo ya bomwanda location egotoka ime ya bogia kumu ward ene bunge ya Bonchari area tariane Ndemo Stephen.